Yang di tahu. Naimbang nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At idug asalay sayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ti kabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko? Isu na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Siya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo di amak. Ubingak pa'y idinaodi anakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag maagaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inamken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para kan kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid dak ijit probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo ang makita. Madan asawa ti inam iti day di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sina ka. Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kuan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko mahakas ta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangput kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala,
Rumbang lang agyaman kan agragsak ka ta nagpakita kan ka. Amok tumatla a kwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga may dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y matjay tsinelas na. Ala, saan ana sayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di gatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat addan trabaho, iso ti agnumar? Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon, Linda. Kat agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay dito'y balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangakan ko na. Ngem aramida ti amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Anusam nga ron nga ay-aywan ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktak day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Mi, nagadumanan ti binuras ya prutas ken na tang Uncle. Anya day ta ila ko yaw. Isaan? Ipan ko jay syudad. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang nga road tap na mama mo may munti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito'y. Urayag ti ruwar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, David. Ano pa'y sinasakit nga aramidan tayong tundigan? When nga rin, friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am-am mom? Saan? Ala, mapantan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabaho. Naimbag
Tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilanga na nga imay ijay. Ha, no kasta, ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka a pinadakkala kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Ha? Anyat mapaspasamak ka na kayo, ante. Ante, apay a pinanawan dakmatan. Kasano agpay itan. Friend, makipaglading ka kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito, Mara. Asino day ta nakalungon na lamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang nagitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rada. Sobrang kayo, tata. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingka ang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagtagnad ijay. Tagmay may sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naudak. Anya? Kan tapno mailim mangak ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, nataymat ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla a kwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Iso apay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymay sa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupay Kasla kanayon kayong mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tay ti ikit na. Inla ko nanti balay da. Kitjak amon nupsa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontakyo kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwana. Ha? Nga bikarkararag ka asa pa'y lakuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Pat gakunay ni Marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na. Tasyak ti mang kontakken kwa na, uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga mo na sa tagden na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh,
Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Ta agnaid tan iti balay. Agasawa ta mo tan iti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumteng tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras sudos. Sa bagay, ubing ka pa'y, angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Ah? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwan nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga ro agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulukmang dagiti singin nga anak ta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full-time, mami. Kayat ko lang ti ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una nga ta. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti panag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan ngay. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta. Tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan. Tayo inanak lang bihit. Mara. Agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulong ha. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarungat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan. Masakit ko na ito eh. Insardang ko tinagtumari ti agas. Tatiyam mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh iti adu atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige. Umaya ka dagos dita. Bye.
Awanin ti asawa, Grace. Kasano kami kadagiti anak ko. Anyan, nagkasangat nga agpaisun tinapagtang ti asawam. Anya nga awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagtang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. No, damayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matay na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno, ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Taiso paya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kanakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tano at dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturogan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kamin. Oh, Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa'y anamiris ko ti bindot
ko. Akayat ko tagkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanagdadan na kami kuman kanag iti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang ko. Pakawanan ako man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asanikwana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysan na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarob. Akasta ti kinasing ti amak. At adang ang kapsutag. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko. Biyag. Ti tao. Kumanita manan dito'y day di ang lalaki. Nakapres-pres kumot dito ang lalaki. Asino insan? Jay may sa lalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar, ah. Day di man, oh. Uy, di mo itudo-tudo Ang mga lumadlaw na akit kitaan ta. Kitaam ngay. Kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, oral na nagkidayan. Nagwapo matgayam. Kunak tumit nga mingkan ka. Presko day ta ang lalaki. Feeling, kunamit lang gwapo. Kat adamot itsura na. Madlaw a medyo ubing pay no ikumparam kadagiti kakadwan at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa. Tapno saan ako manita dito'y day ta ang lalaki. Hay, jakla pagtatakkunan ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan, tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na, agtinagak laang iti may sa construction worker. Ala ni daytoy, di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo tigasat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko, tada arapa ako. Kat ikarigatak atun uyan dayta. Apay insan, nangalaam di halo-halo nga imot mo. Inte jay soon to be admirer mo. Atoy, awatamon, saggay sata, sakbay amarunaw ti ayos na. Diyak kayat. Kukwa mo day tano kayat mo. Ala, grasya day tuyan, anya ka kadi. Kat no iti kalman pay lako na makapangpangan kay ti halo-halo. Idi kalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana balit na dandani malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day di lalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom, dinamag ni Vincent no mabalin na kasarungkaran. Wen ko na tamabainak mo hamang pabain iji tao. Tanayawat na mo ti halo-halo ta. Anya? Ha? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamat na, sangwam to. Saan na balit ta pumanaw danton. Agbirok danto man iti sa bala pagtrabahuan da. Mala, wunan. Ngam ne,
Awan to ti pabpabasulam, no bilang masair tirik na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbaga rabim, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent ka ang tinagan ko. Mabalin ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda at tagpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikumak. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mo ti pumanaw. Ha? Oh, apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan da ito nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akaskan ka ti lalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasingpot day man nakaawat pa eh. Ngam sikati kayat ko, Beverly. Sikati kursunada. Ladingita, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, pumano kan? Saan akaskan ka ti arapaap ko at pakirelasyonan? Iso as sorry. Ay na, congrats insan! Nai-promote ka manan. Biliba ka talaga kan ka. Kanayon ti pan naka-promote mo iti trabaho. Ay, nakapaapal ka talaga. Ay na, si kantumat ngamin insan. Inununam mo ngamin tinagpasikog. Napintas ko mamot ti trabahong itakas kanya. Ay, sana balan insan. Liwliwaklatan at yung anak ko. Wan matkit di di kagdanag. Tatulungan ka amang padakkel iti anak mo. Tani, awan amana. Kunakto mo ngamin kan ka idi, apilyam ti lalaki a pagtalkam. Anyangay ita. Dita ko man pagsaritaan ti may papan iti ama ti anak ko. Adan tulat tagundaway ang agpakita day jay. Di napadpadasan ti agpakita kanyak day a lalaki. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Ala, di mon panunutan day ta insan. Ta isupay paka-stressam. Tilata ko man bagim ti panunutam. Dumakdakkelan si anak ko. Ngam awan pa'y nakita nga inaklon mo kadag iti agdatdaton kan ka. Mangpili kakit din iti aklonam kadakwada insan. Awan nga rod ti kursunada kadakwada insan. Anya ngay ti maaramida. Beverly, anak ko, adda tay baro at taga-kabangibang a barangay. Umay nakakanupasyaran. Asino? Je agnagan iti Arman? Wan samot, anak ko. Hay, dagulit mo't de tao. Ibagayo man tapaing pisan na basit tirupa na. Nagturod kat tirusok nan akong di pasyar kanya. Kat may salaaman nalon. Ay na, anak ko. Saan ka di akas ta ti panagsasaom? Tadakes ti mang tagibasit iti pada a tao. Amu da adi adalak. Siyak, ti Armanda. Ha? Nagado di ta aman nalon a babae. Isuda ati Armanda. Ta isuda ti maibagay kadakwada. Nalaimbot da kita atat tao. Armandak a professional. Tapno adda pagsanggiran da. Tapno adda mang pakan kadakwada. Ha? Naglalaingandan ngay. Ay, kat, anya nga rod ti bagak. Ibagayo, ajak agsangsang nga ili iti saan a professional. Tapno mabainan. Kat saanen nga agsubsublipay ditoy. Asino di kinasarita marimuar dito'y balay anak ko? Ay, ni insan Beverly tatang. Umay nakdagdagasan, taingkam ka nagpasyar. Ngam sukunak mat ngamin dya po ko yun madamdamay dya pagadalan da. Apay ngamin, adi pa ilang makinubyo, mo makiasawa. Tapno alda ka kuyog na. Ay nahamo yung matanto ugali dya kasinsin ko tatang. Napili itagbalin anubyo. Ay na, gapo iti kapipili na. Bumakitan a balasang. Amangan no mabaakan day jay. Makamumutan tatang. Naimbag kang ka. Kauray awan asawam. Adama anak mo. Wen nga rod, okay lang mat nga uri ibagbagada disgrasyada kabalasang. Tanasagutan nakmat iti nakasingsingpet kan napintas nga anak tatang. Wan No awan masarakam ang matino alalaki. Uray di kan makiasawa. Tanariga, ti mailawan man ang anak ko.
Wen tatang, addan nagnakmak iti kalabas. Aday ta, rumwaren nagiti ubing itayan ti classroom da. Mapasungadak mo ti anak ko. Anak! Umay ka dito yan! Ay, naimbaglaangan, taure awan na dakkelan ta anak ko nga amana. Nasingpet kan natulnog latta. Jak pulos pagbabawyan tinaadaan iti anak. Uray pa ibagbagada disgrasyada a kabalasang. Hi, Jen. Kumusta ka? Vincent! Sika ka din dayta? Anya tararamidam diti pagadalan? Ada ti project may kami dito eh. Kas makita mo under construction dito Duma Rooms. Kasta ka di? Kumusta ka ba ten? At pimindas ka. Bagay mo gayam ti medyo chubby. Ala, dinakman pa sa blugan. Limok magak nga rudan ni. Si kakit di nagdakkel ti nagbaliwam. Asino ta kadwa mo ubing? Aywan, anak ko, Vincent. No ka star. Adan asawam, Jen? Ay, single parent tak, Vince. Ay, di nakmat ngamin tinakdaran tay amana. Pinanawan na kidi masikugak. Ha? Kastaya? Engem sa nabali Tanapintas to'y anak mo, Jen. Ay, wen, Vince. Pakaragsakak ti kadat anak ko nga oray si siya kamang padpadakkel kan kwa na. Ay, wen. Tangay pangaldaw Makikiddan kayo ang mangaldaw kanya. Ala, ay sana, nagawid kami mutan. Pangbigat lang amin ti klase ti anak ko. Alaki din. Kakaiso na nga italaang manin ang nagkita ta. Alaman laangan. Ala, nakababain kan Vince. Kanayon na kami mutan nga itulod nga agina. Kat asidaglaang mati pagadalan dito'y balay. Kabaalan mi matapagnaan. Awanan yaman na, Jen. Napigsa ti darang ti init. Kasi mati anak mo ang mapudutan ni ti init. Nakababain paikit din kan ka. Kan amangan no adamang iparit. Awan, baruak pa yaging gayta. Aywan, kumusta ni Beverly akasinsin mo? Nakiasawa ka din? Ay, saan pa'y? Nangatulat ti standard ay di akasinsin ko. Iso ang mabakatan sa nabalasang. Padahasag tunga ng surungkaran, lumadaan na kitingon daway. Katsapay ko ma, at inaktumanan pabainan. Ay, wala. Patsa ka maklaat na dyan makita na ka. Nagdakkel nga minti nagbaliwam Nakarkaro at imarka. Isa pa nagkunak. At the chance mo, iti kasinsin ko. Apayan insan, kanayon mo ten makita nga da nakakotse amang itultulod kada kayo iti anak mo. Di mo kunaan nga da nayaw awan asutor mo. Ne insan balaagan ka manan. Agserbi ko man nga adal tinapasamakan ka. Di mon ulitan ti agpaalilaw. Ta mga numasikugan ka manan nga awan amati sikog mo. Ha? Sapay di kotse. Ay nainsan, ang mga nupamarang laang data. Kwa, insan. Ni Vincent dayjay. Malagip mo tayo nagtrabaho idi di tabalay da ang kaloskar. Di nga agkursunada kan ka idi. Una. Jack malipatan dayjay. Tanagpuskol ti rupa na anang ipalapal iti ayat na idi kanyak. Idinto taawan mo't ikarkarit na. Sa balitan ni Vincent, insan. Ay nainsan, aganad ka. Taamangan nusikati sa rununang arman. Kundi kotse pa'y amang itultulod ka da kayo. Sa bagay, agbagay kayo matkit ni ano bilang lang. Talaga adagitay kasken ka as single mom, ti maibagay kan kwa na. Ha? Naimbang nga oras mo, Beverly. Ha? Si kani Vincent? Agyaman hak, tama ilasin ako ilang Beverly. Umay ka kumakumustahin. Ako. Ala, umunag ka. Agyaman hak. Pudno gayam timbagan ning Sanjen. Dakkel nga agpaiso tinagbaliwan titsuran na. Bimakad ti pamagina. Kan natatari ita. Takiministero pa na. Saan akas idi ang nagnisit.
Beverly, kumusta ka ngayon? Apay akas tumatan ti marikrik na kita. Tanagkita kami manan kini Vincent. Jak matan mailadawan. Anya di ko nam, Vincent? Kumusta ka, kunak? Kastilat tamat kasi itisigod lat na. Awan nagbaliw. No kasta, baro ka pa'y? Wen, Beverly. Ngam panagkunak. Kat umada ni siguro ti panangasawa no may kanak itinamnama. Talaga? No kasta, agpadat ang arod na. Ay, Wen, ada ka kadipay lang iti construction? Wen, kaslakastan. Di mo kaya ti construction worker? Si Kamat, di mo ka din panunutan tinaibagakan ka idi. Tanalipatak day jayan. Bunga lang siguro ti kina-immature ko day idi. Ngam ita, ayusan. Jakon kaya timang pabain iti lalaki nga agaram kanya. Ne, itaman pa nga imalatiw ka dito'y balay, insan. Apay, anyat masapul mo. Awan, insan. Kayat ko lang ti makiin ni istoryaken ka. Amok ngamin nga awan ar-aramidam iti kasting nga oras. Itaman pa'y. Agad, anya nga ruti pag-istoryaan tangay. Amom, insan, sinarungkaran nak ni Vincent idi kalman. Kat ay na, nagdakalmatan tinagbaliwan na. Timaarmatan iti kastaunay. Sigud mo't anataer. Wan, ngam sabali ti karisma na ita. Ay na, tiyak maawatan ti bagik. Kasla, adan samutan panagustukan ko na insan. Ha? No kasta? Adan namnaman akan ka, insan. Wan insan, no agaram manan, aklo na kadagosan. Kunak nga ron no agaram idi kalman, ngam saan mat. Mabain pa'y siguro. No kasta, kayat mon nga oray saan adi-ada lakas kan ka, insan? Saanan ang napatagday ta kanyak. Tabumakit akon abalasang. Diyak kayat ti mabakitan. Nala. Sapay la ko mga rod. Tani Vincent, ti lalaki a para kan. Hi, Jen. Ha? Ne, si kamot kayang Vincent. Kaslay talamanan ang makita ka diti pagadalan Wen, tama kumikumak ngamin. Saan lang ngamin adito itayan ti pagtrabaho. At dapat iti sabali ang lugar. Kasta ka di? Aywan, awatam da gito'y pasarabok para ken ka, ken para itanak mo. Nini, nagadumot na gito yan. Wen, para kada kayo iti anak mo da kita. Vincent, agyaman na ka. Nakasaysayaat ka kada kami nga agina. Mababainak pa yun na daduma. Jen, di na ko makagura Gamjak ngamin mailadawan ti kinaragsak ko. Nuta kayong agina ti kadwa. Oray no kasano ti banog ko. Mapunas amin no kadwa kayo. Ha? Panagkunak, inutan amat nagtirignaken ka, Jen. Anya? Apay ngay akanayon nakamatlat na nga itulod ni Vincent dito'y balayo, insan. Ururayok nga umay dita balay. Ngam dito'y matbalayo ti kanayon apapanan na. Agdisnudo mat nga rod amang itulod kada kami, insan. Agkad ka ano kas dyan? Agpilit mo't ngamin, iso nga awan maramidak. Aklo naman ti agpaiso, insan. Agkursunada ka kin ni Vincent anya. Iso adi mo mapagkadkadan no kas dyan nga itulod da kayo. Ha? Di mo kumamot ng agawan kanya Taam mo mat asyak ti mo na nga inaram na idi. Jack mo tagagawan ni Vincent kan kainsan. Di ka laag nakamatan itinapasama kan kainsan. Agbalin kumamot ng eleksyon kan ka ti panagsikog mo abalasang. Jack la impagarop. Engineer mat gayam ni Vincent. Ay, naibaglakit din, tainistok ko ti FB na. Di adal mat gayam ti loko. Ay na, ad-addan nga agayatak kan kwa na iti kastuan na doktala. Ha? Day jayan. Rimuaran ni Vincent di tabalay da insan ko. Kamakamak.
Masapul ang makasaritak nga umuna. Sakbay ang pumanang. Vincent! Ha? Ne, si Kaut kaya, Beverly. Sika, manon nga aldaw adi ka pimasyar di tabanay. Kano ka nga umay? Taada na pati nga ibagakan ka, Vincent. Kat no bilang planom ti agaram manan, saan kan apaayon? Aklunan kan adagos. Ha? Lading ita, Beverly. Ngam ni Jen akasinsin mo tayo ayatan. Anya? Ngam, di matsyakti mo na nga inaram mo idi? Idi dayta, Beverly. Sa balitan. Kayat mo ni Jen? Nga uray disgrasyada? Oray niya pa'y tinapalabas ti kasinsin mo. Maklong ko. Kastamot ni tanak na. Nakasaganak amang ipatag kas pudpudno nga anak ko. Anya? Jen? Ha? Jen, please. Di na ko maliklikan. Pang-asim. Ay, pasensya kan, Vincent. Ngam, jak kaya taguraan nakti kasinsin ko kapo iti panagdatdaton mo kanyak. Iso asar gangam ko man ti panag-araram mo kanyak. Sa anak mo manugot, Jen. Amok ngay eton nakman. Ikanta ko matigundaw iti bagita nga agin nayat. Ngam, Vincent, ni Beverly. Tibagim ko mati panunutom, Jen. Ti pakaragsakam. Di mon pampanunutom ti sabali at ako. Ay ayaton ka, Jen. Please. Ayaton na kumamat. Vincent, saan ka maikarikan ka? Panagnakakin ka ti kinapudno ti panagayat ko, Jen. Babaan ti panangikalay sakin ka. Ikarit, ipatig ko ti anak mo. Akas iti panangipatig ko kin ka. Ay, nakababain man. Ala, aklunan kan. Gaputan na laos mo ti panagayat ko kan ka, Vincent. Oh, nagyamanak, Jen. Insan, pasensya kan ha. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Ala, awan kanyak day dyan, insan. Naawat kong tigasat ko. Maawatan ka. Ha? No kasta? Saan na ko nakagura, insan? Saanan, insan? Maawatan ka kunakmat. Ay, mabit lang. Umawawag ni Simon. Hello, love. Okay. Umayak ka, Dagos. Bye. Ni, sino di inawagam iti love, insan? Nobyok mat insan. Adan nobyok. Ay, kamaudyanan na. Nakaurayak mat na ang itipadak a professional a nagaram kanyak. Iso nga inaklon ko adagosan. Ay, kastaya. Isong matlakas la inspired ka ita, ah? Kan madlaw a blooming ka, insan. Gagangay ti in love insan. Agyamanak, iti panangikasar mo iti anak ka. Nga uray sa anan, anasinaw abalasang Vincent Barok. Ay ayatak ni Jen, tatang. Isong awan ti rumba nga pagyamanan nyo. Ala, sapay ko mga rod. Taagpaling kayo anaragsak iti agnanayaw. Nagyamanak, tatang. Kitawag, at di mo kumabiglaan nga ipanaw dagiti agina, Barok. Tama ikaw akmet. Kailiw ko lakit di tapukok. Di ka mandanagan, tatang. Tasaan kami nga umadayo. Kat no agipatakder kami to iti balay mi. Dito'y lugar iyo, ti pagpatakderan mi, tatang. Napnosan may adayo da Jen kintapo ko kada kayo. Ah, ay na. Agyabanak, Barok. Nay, anyat mapaspasamakan ka, Beverly, anak ko. Apay ngagbakbakwar ka. Masikukak, nanang. Ha? Kat, anyat ko na tinobyom ngay. Agkasar kayon tamasikog kamot gaya mon. Iso ka di dayjay tay ko nam a profesional. Wala nang ngam dinak mabalin nga ikasal.
takasado man gayam tawanan bain a lalaki. Anya, di na imbagbaga nga dagayam asawa kan anak na. Anya, katidakas, naamon ti asawa na ti may papaniti relasyon mi. Iso asini na akong tawanan bain. Inalilaw nak di dyan lalaki. Kasanong arod daytan, anak ko. Aga na kakabalasang nanang. Biyag. Titaw. Kabaalan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululawa nga road, Joy, anak ko. Agi na kayo, pay. Di yu ipilit tagtrabaho no saan nyo akabaalan. Mayanos ko pa'y matkit di, anak ko. Ala, ito gaw yu pay laang. Ang mga nonya ti mapasama kada kayo no ipilit yu tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, naskan ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirig na. Kasapulan lata nga agtrabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbising. Manungay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Nasurok la sa nga ribo, bakit? Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo, kan nangin mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya, kandad dumapay. Nan kita man ti listaan, amang ano nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin ang masapul a kita, Apay, awan ayat ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinatang. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikulayo iti kabsat mo, anak ko. Anya? Nangato mo ti presyo tinatang ita. Ay, tiyak mo kang tatang mo, anak ko. Di namat kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manan ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribula ang tinasingir na. Ni, nang usaran na ko maiti kwartangay, nanang. Amumot ni tatang mo, anak ko. Ado ti bisyo na. Arak, sugal, kandat dumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga runungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan ka suskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan ngayon ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalagyo kanya. Tatang, nasaysaya at matlaang na da may savings yu. Tap na da mausar, no kas di nga da emergency. Apay, di ka makaawat, Joy. Anya nga ron ti maramida. Kat nasurukla sa nga ribo tinabati iti bayad tinateng tayo. Saan nga minatila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo, Amam, Joy, talaga nga ginlalaing ka. Saan? Jakla kaya't masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan na pigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagipon nyo asaan nga itagnanayon kat napigsa kayo agtrabaho. Nagsasaw ka. Kaslaan mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kani ading ko. No saan nga'y, awanan ad-adan nga agrigat tayo. Naawan na sayat nga ibagam. Aguli makan, Joy. Di nakpagahibladay. Nakaungot sa ni tatang keng ka, manang Joy. Ay, wan nga rod, Albert. Sakitan na nga mintimbagakan ko na. No makorektar iti madingan aramidan na, sakitan na. Mano atawon nga minin nga gargar din tayo nga awan maturnong da. Kat makacamchamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang manang. Di na kayat amakorektar. Ay, kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Gamawan mo't pulos urnong da. Dakas ka manan akadagiti kakabsat ni tatang manang. Istoryaan na ka manan kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat na nga aramidon. Basta siya, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutek.
Inton umay atawan, ag-transfer ak ije sentro nanang, ijaya kon nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Adda mo kapag trabahuan nanang. Agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam tagtrabaho ak iti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambanugan tayo. Ay, kat no anya ti planom, suportaran ka anak ko. Basta di mo baybay-an ti bagim. Apay nga ya pinalubusam janak mo nga agadal ije sentro, Ruel. Amangan mo no kayat na lang kagpaliwawag. Nasayaat mo tiday, no ijayin ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na ti biyag ka. Sa balit ugali da jajaw. Nadama ibaga kingkwana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau, dumakdakil ti ulo ti anak ko manang. Nalaing pa yan asumungbat. Nabayag ka no nga agargar din kami. Ngamawan ka no mo ti pakakitaan na. Na? Apay ngay palubos mo akas na titrato na kan ka. Ay no siyak takin anak kan ni Joy sigurado makaraman kanya. Nawan na, no arabidag ti kasta, siyak ti madaksan. Amangan no idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas itinaramid ni Joy. Ti papanaw na. Tata, pudnomit ngamin asaan nga itag na nayon kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na amay gatang amin itimakan ti kwarta tayo. Sapulan na pa lang. No sa dino ti papapanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Osto tinakuna ni manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency lang May saka mo Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo nga ibagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni Manang Joy sentro nanang. Kumusta mo't nga tanti kasasahad na ijay? Awagan ta inton madamdama anak ko. Kahiliw ko ni Manang nanang. Di bale, tamanula abulan ng ti Orion. Agkoleho kamutan, Albert. Makatawan man ang tinapalabas. Umawan latta ti pakakitaan ti pagbambanugan tayo. Kitsan nyo matin nga ikan ni Manang iti kwartada. Tadagat nga ro trabaho na, bayad ti panagadal na. Tangiwat mo anak ko. Amangan numangag na ka ni tatang mo. Kat amumot akagurguran na amangag ti kasta. Kun tadi na amut agurnong nanang. Gastos latta na gastos. Husto ni Manang Joy. Saan nga amo ni tatang tagplano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo? Ngam no makuriktar, sakitin naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kun ang bakit? Lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar kini Joy ijay sentro. Saanan? Nagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Amom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo met ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam, nadamag ko nga inlibre manan iti arak dagiti ko kumparem. Agasam dayta. Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno adala paglibrem kadagiti kumparem. Ay na, may saka mo, Flora. Awaning! Naakaran kan iti ugali ti anak ta. Apay ay apat-pat yung ida. Nalalaing kat dagita nga anak mong ngamisyak nga amada. Kumusta ka, Joy, anak ko? Nasayat lat tamot nanang, da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami latta at trabaho. Ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga sana nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga ron ti supplier mi. Kat nakunana nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo tigin atang na. Ala,
Di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag tayo, nanang. Ay, agyaman tada ka akatulong akan ako. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nakjay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yo kanya Albert, nanang. Nangalaam iti ingatang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka, nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo. At dapay mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usaram ki di dayta. Alakit din, alaan yun. Taamok nga awan manan inted ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya. Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwartana. Kay, apay akas ta ti bagbagam. Pangagannak maneng. Makaurnong tamat kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay akas tamanan ti palagsasaum kanyak. Timangsit ka manan, Flora. Naggapu ka lang iti ente anak mo. Kas tamanan ti palagsasaum. Kasanong nga ang makaurnong ta. No basi met ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo amo ti mangimanage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agungat kamat no makorektar ka. Iso ang makaamu ka nga ron. Anya di pagsarsaritaan nyo kin Albert itay Flora. Agadal iti kolehyo ni Albert, lakay. Apay laang. Aggar din tayo kitay. Awan kwarta nga ramatan na. Adda, basta isardeng mo ti agbisyo. Ni Joy, timang tulong iti kapsat na. Ay kitala, makamungarod ni Joy amang paadal iti kapsat na. Para makita ti kuna na siguro ka nalaka. Albert, adda ka din tanda tatang allowance mo? Ada 500 nga inted ni nanang kanyak manang. O sige, siya kunti makaamu iti kwarta pag-enroll mo. Ilistam lat na manang. Payadak to ka. Ay na, sana na masapol. Sana balit adandani ako naggraduar. Sana na masapol nga agtrabaho ka ading ko. Siya kung tagtrabaho tapno maipamaysam ta agadal. Nakababayin ka manang. Awan ti ron nga pagbainam kanyak. Kabsat ka nga ron, kabsat nak. Kaya't katulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa iti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarik manang. Igaid ko ta agadal. Tapnusan ama sayang ti kwarta a pagrigrigatam. Ay. Sino ti mawagkin ka itay Flora? Ni Albert, lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Ulak to mga gamay. Ipili na dyan ta muna. Kung naman na sino na laing mo nagsasaw. Saan adimawat iti kwarta? Tada ka no ti inted ni manang na. Yeah. Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Ken ti panagadal ti kabsat na. Saan akas kadata? Nagbasi ti maititadakin ni Albert. Di tapay maikanan ni Joy. No, nabalnog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdi aglangan ito sa bali. Agsapol ka matan iti pakipurdi ham. Patpatsim to mo na mga bagbaga na dyan Joy. Manulat tawon na. Kunam lang na sino akalay nga mo. Kurang pa iti kapadasan dyan dyan. Kalpasan ti upatatawan, aggraduar kamatlaangan, Albert, ading ko. Agyaman naklaunay kadagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awa na nyaman na. Kung naktumat kan ka, no desidido ka amang gunod iti arapaap mo, adu ti pamuspusan.
Nagado a groceries da ito yun, Joy, anak ko. Wala nang tanagsweldo akmanan. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikan ka, anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabianak nga gawin. Kasangsangput laang dagiti anak talakay. Rumwar ka? Ada na pati pagsaritaan mi kan Manang. Sige, mapanakon. Aging gansamat itakot adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang. Sa baling amin ti pagawatan na iti bagbagam ko na anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangatong amin ti pride na. Panagrik na nang amin kat husto amin ngar aramiden na. Ay, talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang nanang. Day tangarood ti saan na amaamires. Ipilit na mo ti ambuna. Kitain nyo. Aging gaita kat awan ti na ipundarme. No saan kayo ang nagpursige nga agkabsat? Awan saan kayo ang nakaadal, anak ko? Isong agyaman unay kada kayo. No kasta, agradwar matan ni Albert iti kulehiyaw. Kaba guys? Huwag ka no Manang. Sa anak lang ang interesado dita. Adda na limastog niya babae akanakam. Tadi ada lang. Sumarunong tumutan na yung Albert. Tapay, palubos mo lata na kastaya. Ay saan? Ito raya midata si Katamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagita nga anak mo. Ngam nagsasauda kaslam mo da amin. Kaslada kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamod basitan, Manang Joy. Yung sa anak pala mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y namam mo ti lalaki para kanyak. Naimbagkan ka at adan nobyam. Kurang pete urnong ko, Manang. Plano mi nga mintag negosyo. Ay, wana. Mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Saan ka nga agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama kadananang kan tatang. Kitaam, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mo ti papapanan ti matmat gadanda. Huwag nga ron, Manang. Miso nga ramidak ta amin nakabaulak. Tapno saan ko mapadasan tirigat a pagdaldalanan dananang kan tatang. Wanading, ngam uray no kasta, tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Nyamot kang kasto yan nagbanagan tibiyag ta. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan tina itultulong ko iti. Iti panagadal ta. Adamot basit urnong ko lakay. Ornong mo? Wan. Inurnong ko dagiti tangdan ko iti. No kasta nga ag sideline na. Saan ko laang nga imbagbagakan ka? Taamok adawatem manen. Ay, anyan. No sa anak ko managsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko makada kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mamo na ipundar tabakay. Tanapigsa tikita ti garden tayo. Oh, adto ti kwartayo nanang, tatang. Nagadumot a kwarta da ito yan, anak ko. Magano awan mo maurnong yan. No kanayunin da kami nga ikaniti kwarta. Wan nga raw, anak ko. Adda urnong mi, tatang. Naggapo ka ni Albert ti daduma dita. Idulin nyo tap na dagastusan nyo. Nang runa itatadiyon ka ba lang tagtrabaho.
Bababay na kun kada kayo, anak ko. Paspasinsyaan ang lakuman. Iti na isaw-sawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayo meten ay ti panagsasaok idi kada kayo tatang. No adaman na isawang ko na kasairan tirik nayo, day takot para mutlang iti pagsayaatan nyo. Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Mawatak itan. Husto kaya. Kabayatan ang napigsa tayo pa agtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon kat napigsa tayo. Te pagyamanan ta alakay. Ingaud dagiti anak ta tinagadal. Nga uray awan na it-itan mo kadakwada. Wen nga ron pakit. Ay na, agyaman na. Tananakam kayo ng anak ko. Imbagbagak ide nga awan amoyo. Ngumsak magayam. Ti awan amo na. Umayak man, kabagais. Sumra ka ama ng losya. Nagdadakal pa dagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Apay. Ay, naiskam nga mintornong medya bangko. Tada ng invisak, ngam iskam mat. Anya. Iso a pinapanaw na kaon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali a papanak. Iso a makipagnaudak pa'y man lang diti balayaw. Kaalaa. Di ka mabalin a baybayan. Takabsat ka manang. Tang, mapanakon. Ne, ada kay magayam, anti. Ay, wan ka na kan. Kumusta ngay? Ay, katkasto yan. Nasihat la, tanti. Ay, anak ko. Makipagnaid pa ilaang nantiyo dito'y balay Taawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kano ng kelyo iti balay da. Ada saan daan nagkinawatan. Kastaya. Nalaang awan problema iti dayta. O sige, anti. Agnaad kayo lang diti balay. Kat no da kasapulan nyo, ibagayo lang kanyak. Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan-anad ka anak ko. Napintas ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal dadwa, manang. Gapumailaang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro, dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak nga awan na pinta sa masakbayan da. Tagpakalaing da mang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudaan darapaap da. Uy manang, isuasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tenggay, tigasad, ken masakbayan ti tunggal maysa kadatayo. Biyag, ti tao. Ne, adaglakla ko iti mais. Ayabam anak ko, tagumatang taman. Aguray kayo, mama. Mabigbig ko day taglakla ko Di aglakla ko matla iti palaman iti pagadalan mi. Anya? Ay nikat, nagagat nga rod, ano kasta anak ko? No siya? Diyak lama iturad di aglako-lako akasta? Never! Iti anya aga po ngamin nga aglako-lako ka. Jakmat kayat nga aglako-lako ka, kasla kaasi dita. Agiskwela ka kitni. Mangala ka iti kinadoktor. Agabrod kanto. Ijay ito balasi yu taaw, ti pangipakatam, iti inadal mo. Tapno dakdakkel ti matgedam anak ko. Di yu ka din na yunan ng tigatangin yu, nana? Saanin? Saan may mutla ama ibaws? Alalala, babalin mo ti pumanaw, tapno makalako ka pa'y. Agyamanak nga rod, nana. Sige, mapanak pa'y. Paisyo din ka, apo. Oh,
Mama, apay asa na may sinat ti panagkita yu iti dayjay nga aglaklako. Leia, kaadalam ka di dayjay. Saan, Mama? Agpadala nga pagadalan ti pagisискwilaan mi. Kastaya. Kasla, agkakaingas kayo ngamin. Anya? Anya kayo mutan? Tila pangyararngian nyo kanyak. Adayumot napimpintasak mo't nga amang nga misua. Ala, yung kaya ba ni Lolo? Kanunta yun to'y ginatang taamais. Tatang, kumusta nga tamat tanda Carlo kanti kabsat ni Leia? Diyan mo Ta iti napanag iti lugar na iti babasit pa na iti apukaw. Awan na ijay. Ada nagkuna ngay makar na iti pagnaidan. Diyan mo nagsublidan wanuan niya. Siguro, balasang matanti kabsat ni Leia, tatang. Lakit di Ay, sapay ko maata, nasaya at ti kasasaad ti apukaw iti sinong ni Carlo. Patsik asaan na baybayan ni Carlo ti apo ko na, tatang. Rabing na kumagaya madwada nga inalam itay. Ay, huwag nga roda. Nagbuti ngak ngamin, tatang. Amangan ko nak no, saan ko ida amabiyag. Iso nga imbatik ti maysakan ni Carlo. Inkanto sarong karan ida Ay, nasaanin, tatang. Tama nga no ibaga na nga agsubli akin ko na. Kan maysa, amangan no adan sa bali, pamilya na. Ay, nagsayang ti relasyon niya nga agasawa. Nagkasar kayo pa'y nga raw. Tatang, saan kami mutlang agkatunusan? Iso nasaysaya atin ti panagsinami. Ang lagi ti nga ro nagkabsat tinapiktaran iti naramid yaw. Naipaidam ti kundaway kadakwada nga agdin na. Basta jak kaya ti agsubli iti sidong ni Carlo, tatang. Anak, di mo timagakan ka, adi ka naglakaw. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti panagadal mo. Kaya't ka atulungan, daddy. Kabalan ka pagadalon. Saktang trabaho para ti panagadal mo. Masyanak ngamin ken ka, daddy. Basta nun niya timbagak, iso ti masurot. Saan kumanatangkan ti ulom, kulin. Mama, kwartayo man. Adagatangak nga. Basta agsao ka. Kwarta! Awanin kwartak. Na-scam ti kwartak. Anya, kasano nga rodan ti panagadal ko? Panagbabayad man ng inton bigat. Agsardeng kan nga giskwela, Leia. Awanin pagkadal mo. Anya, apay ngay. Kasanulangan nga ti biyag ko no jak makaadal. Anya tagbalin na masakbayak, Mama. Ay, diyak mo. Di nakpay na kasarsarita, Leia. Pangaasim, mariribukan ti panunot ko. Lolo, marikata na kong agangas. Kaslada na dagsa na ba nagkanakaparabaw diti barukong ko. Apay ngay. Sapay awan jay inap. Jak amaw tinapanan na. Marigatan ka urayan, apaw. Juan, Lolo. Palagaraw, mabitlaan ta mga yapak iti pagluganan ta. Mapantalangan iti ospital. Tatang, kumusta ni Leia? Madama pa na ti panaka-examin na anak ko. Marigatan nga agangas itay. Anya nga ti mapaspasamak kan ko na, tatang. Saan mo ta sigod akas tiyay? Huwag nga raw. Simatya paok. Natawid ng sama ti sakit na itinatayan na kabsat mo. Ha? Ay na, saan kumamot tatang? Diyak lakit di kabailan numapukaw kumot ni Leia. Patpatgit ko na itanag ko, tatang. Ala, agkararag ta anak ko. Sa pala ko mata malasatan ni Leia ti mapaspasaran na ita. Sa pala ko mata sa nagrabe iti sakit na. Anak ko, Di nagsangitan, Mama. Si Bibiyagak pa'y. Ay, no.
Obay ang kastamutin ngay, tinaduktalan da sakit mo anak ko. Nakaro ka nun ti sakit mo. Tadi makalan ti puso anak ko. Agim bagak pa'y, mama. Jak pa'y kayat ti matay. Bueno, anak ko. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno papagasan ka. Masapul nga agim bagkaleya, anak. Tatang, dakkel ti magastos para iti agas ti apo ko yo. Kasano nga tani ay, sapay awan kwartak anak ka. Amumag nga awan makukwartak. Padasik ti umasidig ka ni Carlo. Ha? Kat sika anak ka. Baring masyan ka ni Leia kat matulungan na. Uwan tatang, lipatik pa'y laang ti saan mi ang nagkinawatan. Tilmunik pa'y laang ti pride ko tatang. Basta agimbag ti anak ko. Hello? O sino da ito eh? Carlo, siyak na ito eh. Ni Vina. Ha? Inalaki ti sigot a katrabahuam ti baruan umirom. Ada ko man napatin nga ibagakin ka. Isong agsarat ako ma. Ha? Mga asim Carlo. Akita ako ma. Ado ti kayat ko nga ibagakin ka. Sige, Vina. Sa dino, ti pagsarakan ta. No kasta, nagsubli kayo ni ti sigod a balayo. Wen, Carlo. Nabayagin. Kaya't ko amagasan ti anak ko. Gamawang kwarta. Isong agpagpakasi ha, Carlo. Tulungan na ko ba? Sige. Mangdadak iti pagagas ti kabsat ni Colin. Iti may sa kondisyon. Ha? Pagamamuan ta nagiti dua. Tapno makapagamamu da nga kabsat. Sige. Awan problema iti dayta. Kabsat? Sino ang kabsat ko, Daddy? Ada kabsat ko? Adda anak ko. Ket pakawanan nak. No jak imbagat yagpaisukin ka. Daddy? Adda nakam mo. Isa panawanan tapno maamuam ti pudno akin at taom. Ala, dumsagtan ko lin. Di ta balay ti papananta. Ha? Aguray kayo, Daddy. Mabigbig ko day tabalaya. Di ta dyan naglakwak iti mais. Anya? Aging ka ditoy? Nadanon mo apaglakwan anak ko? Owen, Daddy. O sige, dumsagtan nga rotan. Ha? Ni, ada kayo matgayaman. Ha? Kulin anak. Iso ni Mami. Oh, Mami! Agyaman nagtanakita kayo matlangan. Kamusta kayo? Mabigbig ka, balasang ko. Si Kajay naglako iti mais idi dito'y balay, saan? Owen, Mami. Katsaklem pagarop. Da kayo gayam ti asawa ni Daddy. Ay na, anak ko aya. Pakawanan na ko, ma. No saan kami ang nagsubliti si Dungyo ka ni Daddy. Ala, umay kayo. Mapantayo iti si Led nga ayan ni Leia. No kasta, agkabsat ta, Leia. Uwan nga ron. Jak layim pagarup. Adagayam kabsat ko. Kat si kadayta. Pakawanan na kami. No itala pinagsabat mitidalan niyo, anak ko. Sorry, no nairamraman kayo. Gapoy ti saan miya pa nagkinaawatan iti inayaw. Anyan, tsaklem pagarup. Adagayam kabsat ko. Apay ngay nagsakit ka matan, Leia. Manang kunam ka ni Leia.
Tayo na unang si Colin. Ay, sorry, Manang. Agpaimbag ka kuma. Wan, kaya't ko pa'y tiagimbag. Tapno makadan na kayo itinapaot. Sorry ha. No tinagibasit kay ti kalabas. Linais ko ti panaglaklakong. Ngamjak na yung pagkarup nga agkab sa tagayam. Isumot lang nga agkakaingas ta. Wait nga ron. Anyan. Jak mawatan tiriknak. Itata nagkitatan, Manang. Nakaragrag sakak. Tanagkita ta. Agam masyanak matiti makit-kita ka sitwasyon mo itan, Manang. Saan na bale? Agimbagak pa'y. Promise. Bayan tangag sarita na giti agkapsat, Vina. Tapno may papas na ti iliw na ititunggal may sa. Uwan nga, Rod. Kat, kumusta ka matin, Carlo? Nangasawa ka ka di? Saan? Ure nobya, awan. Impamaysak ti atensyon ko ka ni Colin. Agyaman na, Carlo. Di makila na sayahat ni Colin. Kan, uray saan mo akadaraan. Imbilang mo apod nung anak mo. Nagtulagan taday ta idi. Ngay bilang ta ida kaspod nung anak. Ta ulila daket nga roda na demang. Iso na lang, tas sikat mo ko. Sikat yan ang isingasing itisina. Kan impanaw mo ti kabsat ni Colin. Owen, aminado ak. Ado ti kamalik, Carlo. Kan, ti may sapay ang nagbasulak. Nakidin na akiti sa bali a lalaki. Bayat ti panagsinata. Vina. Pakawanan ako, ma. Diya ko namnamaan ti panagsinublianta. Amok, kadurman na kon. Gapo iti naramid ko. Ang kidawak lata ti pamakawan. Gapo iti naramid ko. Ala, lipatin tan tinapalabas. Tiket ni panagimbag ni Leia ti panunutan ta. Ket nuko na makasapulam ti kwarta. Si dadaan na katumulong. Siyak ti mang paagas ka ni Leia. Agyaman ako na, Carlo. Tatang, napagnumuan mi ka ni Carlo nga agsubli kamin ijabalay tapno makapagden na dagiti agkabsat. Rumbang lang ngamin. Urusan nyo ket di ti bagbagi yun Hadayo siguro na mapasamak day tatatang. Ngamin, mabain akon. Amangan no, di na kon kayat ni Carlo. Ta, nakidin na akit nga rod iti sa bali a lalaki. E dinto ta iso. Ket saan gayam ang nakirelasyon iti sa bali. O kahit alangan na panawam ni Leia ibalay da. Diyak mabali na panawan ti apo ko yu ijay. Ta, kas diyang nga rod ti sasaadin na tatang. Wan di mo panawan ta kasapulan na ka ni Leia, anak ko. Manang, agkasilid tawan. Ken, agkaidata. Kababain kan ka. Masakitak kulin. Kaya't nakakaida. Una, Manang, apay kumasaan. Ipapastatag kadwa ita, tanagkitatan. Asikaswan ka na imbag, Manang. Tikit di pa nagadal mo ti into naram kulin. Di na kon panunutan. Ang mga numaapektaran ti panagadal mo. Saan, Manang? Basta, pakaragsakak ti kastoy nga ramidek. Masyanak namin kin ka, Manang Leia. Ija silit ti pagturugam, Vina. Ta siya kin di salas. Ija sofa ti pagturugak. Saanen, Carlo? Maturog kalatan iti silid. Ta kadwa ikdag iti ubing iti silid da. Tulungak ni Kulin ang mga sikaso iti kabsat na. Ha? Oo, sige. Sikati makaam mo, Vina. Panagkunaak, Vina.
Carlo, nasa isaya at no ibagayon tagpayso kadagiti agkabsaat. Anatayan ti punno adadakkel da. Anyat makunam, Vina. No siya, awan problema. Taamangan no addan to pa kaamuan da sa bali at tao ket gurain da tapay. Wanya ron. Diyak kaya taguraan da dagiti umbing. Nasaksakit no sa bali ti pakaamuan da iti dayta. Isu nga ibagayo itaan. Nasisingput mo't dagiti ubing. Isu apat siya ka maawatan da kayo. Sorry, Colin. No, inlibad ko tipod no akinatao, manak ko. Sapay ko mata sa anak akagura. Saan kayo akagura, Daddy? Maladingitan naklaang iti sitwasyon may agkapsat. Kasano kami laangan? No awan kayo anang taripato kada kami agkapsat. Iswa, pagyamanan mi kiti ti kaadayo kan ni Mami. Anang padakkel kada kami. Uwan, Daddy. Mama, agyaman kami kada kayo. Tasanda kami abinaybayan. Napatig kayon kada kami, anak ko. Saan na mabalin abaybayan da kayo? Iso na laeng. Tasan mi nga imbagbaga adagos ti maipapan iti kinatao yo. Nagilimid kami kada kayo. Awan problema iti dayta, Mami. Pagyamanan mi kit di ti kaadayo kan ni Daddy. Anang baybayabay iti panagdakkel mi ngagkabsat. Thank you unay kada kayo. Nang runaken ka, Daddy. Agyaman akmat kada kayo. Nang runakan ka, Mama. Ipatpatag kayo adwa. Anak ko, ipatpatag na kayo, mat. Well, ipatpatag na kayo, mat, anak ko. Manang, kumustang tiriknam? Medyo mayat mo't basitan, ading. No ka ba ilam timag na? Rumwar tayo intun bigat, Manang. Tain tayo agpasyar. Da tayo amin. O sige, sana bale. Tada kayo mo't nga alalay ko. When kasapulam mo't lang ti agpasyar, Manang. Tapno ma-relax ti panunot kan bagim. Colin, anak. Aldawan. Di mat rumwar tayo ita. In tayo agpasyar. Daddy, madiptiriknak. Ha? Maulawakin. Agkakapsutak. Anya? Apayan nga eh. Diyak mo, Daddy. Amangan no stress ko la jay. Pagadalan da ito eh. Kurang la siguro ti ina na, Daddy. Wala nga ron. Saan tayo pala arumorita? Aginanakapay, anak ko. Ha? Vina. Nicolin. Anyat mapaspasamak ti anak tan, Carlo. Tarasam, inta kita Nicolin iti silid na. Basit lang nga ano sen anak ko. Asinag tayo na di ospital. Hindi ka maalaan. Diyos ko, tulungan ko mati anak ko. Adan dagiti resulta ti laboratories ni Colin. Apaya, dagiti pa'y anak ta tinakaptan iti kakasta sakit. Carlo, agkararag tayo. Dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Patya ka din na tayo baybayan. Vina. Siguro, natawid ni Colin ti sakit na iti amada. Natawid mo't ni Leia ti sakit na iti nana. Nakakasimot na kiti anak ta. Nasaysayat la kumanasyak langan tinakaptan iti sakit. Ngamda kiti anak ta. Di kagsaw iti kasta, Carlo. Ikararag takit di nga agimbag dagiti anak ta.
akon matungpal. Tiara pahapyo para kanyak. Araramitik madami na kapaidlag. Ngam, nakaapilat ta ti bakik. Anak, Uray siya, Daddy. Lumablaban ti panunod ko. Ngam sumuko ti bagik. Umadanin san ti apit ko. di kay agsaw iti kasta. Kabailan nyo na ita, anak ko. Lumaban kayo. Adda kami iti inayo ang tulong ka na kayo. Kang runaan ti Diyos. Kumpet kayo iti namarswa. Agimbag kayo na iti mabit, anak ko. Daddy, mapukpukawan tinamnamak. Uray siya, Daddy. Nabannog akon. Anak ko. Carlo, agring ka. Carlo! Apay, Vina. Itaray tayo di ospital na giti anak ta. Marigatan da nga ganges. Nagapsot na una yan. Anya, o sige. Mabit lang nga rin sa ganak tilugan. Carlo, agawit tayo kanon. Awan kanon tinamnama. Nataningan ang tibihag na giti anak ta. Apay, pagawinin na tayo. Agbayad tayo mata. Awan karbangan da amang paawid ka na tayo. Asikasunta na kita anak ta, Vina. Awan ang tinamnama, Carlo. Nasagit man. Nga masapol nga awatan tante mabalin. Apag banagan na kiti anak ta. Sana mabalin. Di tayo pumanaw dito ospital. Masapol nga gimbag na kita anak ta. Agbayad ta, ore mano. May remedyo ti kwarta. Basta gimbag na kita anak ta. Awan nga ro din namnama nga gimbag pa'y dagiti anak ta, Carlo. Nakaroon ti sasaaden da. Agimbag na pa'y, Vina. Agimbag na pa'y. Vina, apay nga karibuso na giti tao dito eh. Nasaya at tandakan, Carlo. Awanin. Nagsinarunoan nagsati angas na giti anak ta. Anya? Saan? Kulin! Leia, anak ko! Saan na kami apanawan iti inayo? Pang-aasyo! Agangas kayo, anak ko! Agring kayo, pang-aasyo! Anak ko! Naitabo na ang dagiti anak ta, Carlo. Agawit tamatan. Datalangan tinabat-bati dito kampusan to. Madamdama tapay nga agawit, Vina. Ngam na makauawit kan. Uri, umuna kan. Carlo. Kaya't ko paya pantayan ti tanem na gitanak ta. Nagrigat nga klonan. Nagbiit apanawen anak aduwata na gitanak ta. Awan ang timaramidan ta. Carlo. Dito mabalin natin lang tibihag dakulin kan Leia. Awan karbangan ta. Taamin tayo. Agturong kan patay. Saan lang agpapada ti aldaw apan ang ipulang tayo iti biag tayo iti apo. Vina. Palubo sa mundo iti anak ta, Carlo. Tadadan iti sidong tinamarswa. Diyos ko. Sige. Nanyaman ti planom kada kami. Sikat ti masurot. Tulungan na kami kumangaron ang mangawat iti amin.
Sikat imang patibkar ka na kami. Diyos ko. Kasano, Carlo? Agawid ako ni Jebalay. Naitabon mo din, nagiti anak ta. Pangasim, Vina. Di kan pumanaw. Ha? Pinanawan na tan nagiti anak ta. Sayta, panawan nakmat. Please. Urnusan tanti amin ka na ta. Mabain akon, Carlo. Ngamin, nakabasulakan ka. Linipat kon tinapalabas. Iwaksita ko man iti panunot ta tinapalabas. Mga barwanan tamanen, ay ayaten ka. Ay, ayatan ka mo't, Carlo. Ikarik, agbalin ako na nasayahat nga asawa ka. Kasta akmat, Vina. Liklikan ta ko man ti agapa. Tapno di ta man nagsina. Dawatan ta ti pamendisyon ti Diyos kadata.